Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasi po dun lakli topic Bible Asi Isorgi Waheira. Ahan magtata ay na Christian sinanaw sing hajaning bade Bible Asi tasingnamak Isorgi Wahei apung pana natte 100% masi Isorgi Wahei natte. Yes, masi historian singi wayawi, prophet singi wari yauri, atau historian nataba, prophet kisu nataba, Isorgi su nataba, writer anonymous oba kaya am su yauri, books kaya am su yauri. Hari ba books singa du kanam books no kram Bible se karam to buno kaya lak no kram to buno do ko na makata sa tharke. Aduga Qur'an si Bible giang narkadi kucapi amtani. Bible is the collection of books ni library gumani. The Qur'an is the singna book ni book am khatani. Ado Qur'an के Bible का संगम नंगाई करिशु मसाक ओइदे Qur'an दी tinsinnei क्या लागे वाहिनी prophet की वाही फुयाउदी prophet Muhammad की वाही फुयाउदी कनामते की फुयाउदी सुमते अलाक की वाहिनी अदुगा Bibles है बसिदे आइन हजी हारिसनी ईश्वर की वाही यावी prophet सिंह की वाही यावी हाइदे मोहिना माइचौ हारिबदो अदुगी वाही यावी अदुगी historian सिंह की वाही यावी अदुगी कनाना इबनो कनाना कराइदेगिनो हाइबे anonymous ओइबा कयाम सु यावरिबा अदो सीने वो क्रमना ईश्वर की ओइदोरमनो ईश्वर की वाही सुमनगी ईश्वर का ती ओइदोबनी prophet के यावरदबनी prophet की वाही यावरदबनी prophet हाइबे वाही यावरदबनी अदो जि मोहिना हारे ओ Bible द खोगी 5 book of Moses अदुगी Pentateuch हाइबा Genesis, Leviticus, Deuteronomy, Exodus, अदुगी सुमेना यावरिबा books मंगा से सिसे Moses ni ibne हाइबा अदो Moses ni this is not a word of God Moses की book ने दो अदुनी अदु सिगी खोगी मारी छिना तबदा आई मखासा थरके आहान बद तमिन से बाइबल असि करम कान इ कहम तंदा मसी हजरत ईसा अलैहि सलाम मयाम जीसस क्राइस्ट हाइना खनरि बसी असिगा बाइबल लेंगी बसिंग से कैदोंनुसु मसक उना खिबलेते थेन खिबलेते खंग खिबलेते जमीन खिबलेते थकमिन खिबलेते मसी से हारि बसी कंटिनेंस कयाम लेबा से मालेमसिगी कंटिनेंस कयाम दगी ऑथर निफु हेना उनसलगा मखोइना लिंगबा लाइरिक अमनेबा अदुगा हारिबु ऑथर सिंग से ऑथर निफु से मखोगी असेंबा बायोग्राफी सिंग दसो आइखोइना खंग ngam अखोय से खोइ मुस्लिम मतिको क्रिश्चियन स्कॉलर सिंग वाने अदुगा अखोइना सु तसेनमकी मसी असुसुदनमकी मसी असेंबनी हाइबदो मसी लेप ngamदेबा करी हाइना मखोइ सिंग सु हारिबन ऑथर निफु सिंग दो मखोइ सिंग दो तसेनमकी ईश्वर मखोइ इंस्पायर तौबनी इंस्पायर तौरगे इबनी हाइबसिगी वारेप ngamदेबा maramdi kan haɓa kan author hairiba author nifu singa do nifu do continents different continents the author nifu do makhoi si masak pho makhoi ki biography ho mayek se na khangma ngamdraga karamaina makhoi si bu god inspire to bna si kamain tha ju to mo ba si aham question ne aduga bible asida yauri history khatana tabda ईश्वरी वाही सो अदन एकोई मुस्लिम ना हाइदे बाइबल से 100% ईश्वरी वाही ओइद्रे ना हाइबदे ओइदे तो युमसु मसे मिक्स अप ने हाइबने कोइ ना हाइबसिदे बाइबल की ऑथेंटिसिटी ताक बसे ईश्वरी वाही नि हाइदना मसी एकोई डाउट लेबा कई हाइबा तंदा हजि हाइब ऑथर सिंग से मखोइ सिदिगी खुंगुल ली मतमदा मखोइ सिंग से तपना बाइबल से it keeps evolving taway makoy khungun jili ru matamda bible se tam evolve taway haitare aduga bible haibu hai ase ईश्वर की wahi sunate maramdi Jesus Christ na khangki deba mana ko nga ta ki de magi mami na pu hok deba magi wahi magi chimban da thoki deba bible haibu wahi masama ka se thok deba Moses की wahi thoki deba si David की वाही तो थोक याव की देबसी सोलोमन की वाही तो याव की देबसी अदना जीसस असे करिनु बाइबल हाइबसे मा खंग की देब क्रिश्चियनिटी हाइब धर्म से मियोबना सेमनी मियोबगी धर्मनी मसिगी हरक फमसे वाही असे हरक फमसे असे ईश्वर अल्लाह दगी नते ईश्वर दगी नते जीसस क्राइस्ट मसा मते नते
Jesus Christ hai wahai Greek wahai ni asisu natte makoina warna hai na bagi dum khang na be khoi no hai wan sin na wan ni aduga kaidong nang sung masibu isorna ordain toba ama natte dharma si aduga Bible gi prophet Bible dia ora prophet singa se machub singa sina kaidong nang su Christian dharma chat kide Christian su oi kide Jesus masafa ba Christian oi kide Christian ha wahai se ahan boina chimban dai thok pase pagan sing di thok pane mushrik sing dagi shirka tau sing dagi layam lap sing mutla sing dagi makho sing dagi thok pane ado si se thok pase ana ko bna ba tam masi insult tong boina ko bane ba karim na bibi ana karim na wangang oina ngang bane nok thibo hai sin na bane ba hey Christian han nok thibo hai sin na bane ba ko moi go jiki mai te Christian ha ha do khoi Christian tungin boina pa bo hai do mon ha natte masigi asengba wi wafam di na ko chang do ning biu book of Acts chapter number 11 verse number 26 biu Christianity asi Jesus Christ pu worship to bada khurum bada yumpham oi ba dharma ni aduga Jesus Christ na di kaidong su sanduk lamba lai khidaba mahak na Christianity ko ba dharma ama aduga mahak masana pa ba hai khidaba masabu line su hai khidaba adu masana su masabu lat khidaba masana masabu la khidaba masabu line ishone su hai khibek Bible gi prophet khudingmak se loina monotheist ne tauhid hai ta arabic ta kana mapu ang tang thajaba adu hari mapu amadu ta makoi punamak na makoi punsigi do mapu adu khaki oina kathok char hingkiba mapu digi apam bana mapunsi len kiba hari bo hai ase bakuna arabic lon sin na batargadi muslim haina khangnai aduna Jesus asesu muslim oina me hai base Bible gi Gospel of John chapter number 5 verse number 30 de khangani Bible asi sorry why natte masi sahi cha kaya lera matung sahi cha man lera matung sahi 70 sahi decades ki matung half century matung de irak palarik ni Jesus Christ ki matung da hai ba leiriba mi sinu kana hai makanda Jesus Christ ka su una kidaba khangidaba thena kidaba misak matane aduga hai misak adasu Matthew hai misak adasu Matthew masak on ibnate Matthew yoming sinarga iba Matthew gi book Matthew gi gospel hai ba attributed to hai bane according to Gospel of John, according to Gospel of Mark, according to Gospel of adumin hai bane aduna masi thajana ai machak oide Jesus Christ na kaim khangide mai magi punsida Bible ko blarik ama Bible hai base guarantee taude ekoi mioibagi aram khubam gi ofamda asengba aram khubam di Islam dharma de phangdabani aduga asengba dharma dudi alana piram dharma dudi Jesus Christ masamaksu oiki madu Islam ni Muslim oiki nang na ngonda hangmu tarba nakoi ngonda hangmu tarba Muslim nakoi da nakoi Christian nakoi da Muslim nakoi da hangmu tarba nakoi Bible bu thaja bra haina ai pakhum de kaina kran kaino hai matu karma makhal gi Bible no hangane ba maramdi Syrian version da Bible Syrian version do organa 61 book yawe ba masitara hangane ba karam Bible bu thasu hai gadi Syrian version da leiba Bible 61 books yaw ba sibu ra haina hangane ba natraga Protestant version gi 66 books yaw ba sirabu asigi Bible asira hangane ba natraga Coptic version gi 75 books yaw ba Bible asira hangane ba natraga Roman Catholic version gi Bible 73 books yaw ba asira hangane ba natraga Charismatic version gi Bible 76 books yaw ba asira hangane ba natraga Ethiopic version gi Bible 81 books yaw ba asira hangane ba natraga Orthodox version gi Bible 86 books yaw ba asira hangane ba natraga Greek Orthodox gi Bible 78 books yaw ba asira hangane ba karam makhal gi Bible duno ba nakoina Muslim sing thajau na hai dawri se aduga hajuki hariba Christian missionary dun hairi akoi Islam dharma da Muslim country da Islamic country da Bible sandu andena are bhai Afghanistan da Christian sandu Akbar matam gi mamani sandu re P fender du ta khraba akoi India la kan machi ra chen khibdo P fender du Russia da gi communist tan rakpada acha communist tan rakpada Russia da Christian tham sandu ramdo adagi Iraq leramba Iraqi Christian sing Egypt Christian sing Lebanon Christian sing Saudi Arab kutadani atob dharma sanga practice to biadasi
Muslim country da loinamak lay Arab to 14 million Coptic Christian lay Arab ta aduga Arab haiba lebak sida Islamic Sharia ta fajan fully enjoy torga freedom on hingi aduga amana Malaysia da leiri Indonesia da leiri Pakistan da leiri Bible ji chandu hallo aduga yeng asi hai ta gadi Pakistan le Muslim kai nandi on dirba karigi Malaysia le Muslim kai nandi Christian on dirba karigi Lebanon ji khwaidagi Arab country da khwaidagi largest Christian level amchi Lebanon ne Lebanon da leiriba Christian makaina Muslim makai chandu apa Christian on topang amdi karigi Christian Christian na noi Bible duna achumba ne have tar gadi adugma silly argument to tawrisi Manipur si India si democratic country ni Arab country di farina habi yara si akoi di Christian umatanda utnai tati tawin tawin habdo ado India gi di tawdre freedom le Manipur si tawdre puro chalo na lawro na anan apang ma argument tawrisi academic argument tawsi aduni ahan bada si hana khomo pakomse Maitai da ding asai gi khangdabena hai gi lai si karino khangdabena akoi ising ahang da ahang glass ising haibugum no oibane ba Bible pa ma tam dang asai gi dharma kaino khangdan hingam banena adu Islam da di tangi hingam mi di khangdre Qur'an khangam mi di du ngamoi ahan bada aina hangi sini karam makhal gi Bible no akoi thaja dor si sini na hangi se nakoi na Bible ang patang paraga adu yaroi ba adu gi amaka Jesus Christ isor oi pa oi dabra hai ba chu ne Christian denomination ki matung ileba Christian denomination khar matung ina mas incarnation of God na haiba lai gi sayon ni haiba khara amdana son of God na haiba sorry macha na haiba khara amdana mahak si God masamak ni father adune Yehovah ni mahak si amuk su haiba ar karam noi masada no Christian theologian singna Jesus Christ isor oibo oidabra haiba sing matang da compromise su tau na deba amta pithribi da dharma amalai God masak to yet God kanano have the yet na base Christian katan Hindu du yet na di Islam da yet na di Hindu lai lising am la sone mohil yet na di Islam da ne lai Christian Muslim ne sia suni khaido sone Islam ki Shariat basic foundation am yet na di Buddhism da yet na di Buddha si lai na tabra na hang na di Jesus si lai na tabra lai karam makhan ki lai no lai or kana ma father dagi subordinate oibra makapon ber father gi adraga father ga sakmana ber equal obra the father masam la na adraga lagi sayul lagi masara lagi masa or di meri du laira meri du sum lagi masa mama or bane masun ninga dabra sumna makhan mayam laikre aduna ngasai gi ein haning ise nogi confusion se kai la have kan who is the person of Jesus Christ is he really a God or a son of God or an incarnation of God or is he equal unto the father or is the father himself or he is the son of or he is subordinate to the father as he aduna namar Anglican Baptist or Protestant or Unitarianisms magam thu isi kai nogi denomination da Bible kena be khaktana tana na koi di God kana na habse bu kena ye aduna God masak khangdri aduna noi lat do blind faith ni adu sam har gadi kai gumbai koi ge Father Son and Holy Ghost am kutani Trinity ga makalai aduna Trinity matang na sam yet na ri Trinity si ho shop tong na dri ba Trinity si ho mystery ne ha oi ba haib ngam de ba aduna nga sai gi clear oi da ba concept am dren hon la le to clear oi ba saraga aduna nga sai gi kaina ai haning gi kaina ka na sai gi na khoi gi Bible do so achumba para nung ba lai la dum la ngi mi ba sai thote masai makuna sa ba murti do lai la li masana sa blo raga masana sa jab lo raga adu la ni pusan ningi mi ba ji abang mud lu khade kai pa le note aduna nohoina Christianity have se koi polytheist ni pagan ni moisi monotheist nate tausan na bani karama makhali monotheist no har kadi sorry karama makhali pagan no har kadi polytheist har kadi khogi kai tare khogi Hindu no lai myam dali dana lai myam se reduce to ba lai ahum da adu ningbal polytheist ni han lobi ai okay ajik topic la ase akhoi the confusion kam create tawrise Bible sadai hora eb first my holy book ti howe second who is God and how will you define God haibada sidaso maka confusion thoga makhoi gi different groups of people thola kreba aduga hari Bible mayam se karam makhali Bible no haibla eb even gospel of Mark Matthew Luke and John gospel mari khatana ti gospel yang khayin layeba asengba gi
Gospel of Barnabas, the Epistle of Barnabas can lady, Gospel of Mary Magdalene Gallery, Gospel of Thomas can listen, Thomas can lady. My own lady, but do Moina, Apocrypha Phantom, Apocrypha means hidden, Losil Thamba. Kari Loselimu Adumogi, Yam lady call. Aduna Makui Bible see, it is an subtraction am to into Baitare. Kaido Kajiniam to Baitare. Is horn inspired or Gabu, Kaido Kajan away. Kaido Kajan away. 78 books here, see inspired of Natina Mahara. Makoina Kamain Kang is horn inspired of it is mioibana, more than just the number of Agitamoya Kadikalaman Ungambrava. Agitamoy, Nangitamoy Dina, see Kali Uriah saying, you have Ungam never. I don't know, I don't know, inspired to Haraga EDC, much in TV or me, so she doesn't come in law. Even among the Christians in Makto, Makoi leiriksing Madang the Makoi, say Nabel, Chitnabile, Aduna, Hoi, Soptote. I Hari Basita, Matangasida, King Jem Barton Natraga, revised in the Barton Natraga, NIB, Natraga, good news Natraga, good news of Natraga, Asumba Amta, the Matang Hibanateco, Maramdi, Makoi sing as the choice of word, Nani Elakpiaba. KZV na hai matam da RSV na athan matungina NIB matang matungina yeng matam na Bible say wahei wata kari ini dan situation war ni na te adui matang ante har sidi books comprised of badi matang ni makui masida sa chapter masing yaw yaw da kakta verse masing kakta mayam yaw ri ba book tan na tab da so magaso aduna agoi verses so mayam kira bulai sun hai kanda Jeremiah chapter number 8 verse number 8 che masi confirm to ba RSV revised in that version na version pa Christian scholars singna haibadi sig haib Jeremiah chapter number 8 verse number 8 rig matungina Bible ase many defects mistake nam yaw have se Jehovah Witness ki matungina makaso makoi ki magazine kogi chapter number magazine akoi ki September ki 1957 chapter number September ki tarik nipan na phone ki ba adu yaw ri ba Madu can have the Bible say 50,000 error yaw in a type ko. Adona Bible gi source yam ignorant or be shown at tare. Masana Magi Masigi source na Sumanami with some Northame. Aduga non Muslim Yamna Sukali Madu di Qur'an say Mai Takre Mangrena Masilale Masi Makoina Masigi Maramdi Kanakanda Malale on the Christian Amatana Christianity history da Bible say completely memorized of late. Aduga Christian kana amtana boast of sungam de boast of late. I could memorize or I Old Testament full Old Testament memorized or late. Not a New Testament boy. Like the sum late. Tangimaxena Muslim singers Quina Bible is going to from Taraba. Bible say I couldn't hand Zimbabwe hectare. Christian day, Kaigumaconi, Nang, State Nana, they couldn't Zimbabwe. The three bit as I saying like Bible, I could go under the Bible books Zimbabwe, till the tap on iniquity. When Muslim Tolokan. A koi Qur'an entire Bible Qur'an Pum Pura word it might have I could line and reproduce on me. I could oral tradition in a quick 7th century de Prophet Muhammad Kimatam Nagi Mana. Putoramba Qur'an do Mahaki Khaktana Asigo Chimpapuraga Agogi custom when Agogi Taguna Laklabane. Wahei Karimbo dot poor Amta Mangana Karim to Mangana Masid no Nakpia Masika in Hamatanda I Arabic Hamsunate Arabic Art Hamsunate Wargi Pumba Sapum later Japan or China or Lujmapurimi. And the Qur'an say well preserved Obani. Masih miracle ni am hai na lobby. Qur'an chapter sama katram yawe. Surah tram sama katram yawe. Kali kaman hoina natin tira Qur'an sigi version mayam lay hain targadi. Aku na hodi challenge story. Aku punci jaka thoke. Kono Qur'an am tang pitri putok mo ba. Chapter sama katram di hinduk na lay ba ama. Ladi putopiro. I could different style like Arabic Makan Arab ki Saudi Arabica, Makkah Arabica, Madina Arabica, Lontai style of reading Karlay, Kayatare, Dubai the Lon Barabica, Egypt Lon Barabica Manaroy, Makkah Lon Barabica Manaroy, Manar have Atadi, Maki Lon Dukara, style of speaking
खर खेने बले खर ले प्रोनाउंसिएशन दा अदगी खुपा दा खर खेने बले अदुगुम हाई तारे sana kan insan hai pan insin na hai ba mi su lai insan hai kan insin na pa su lai aduna tongan ba wafam ne adu di lai gani prithvi dang lon khudingmakki khar khar lon lai sum basin aduni aduga akhoi gi chi hari ba Jesus Christ Muslim ne hai ba se asik sap cha bi har ga de Gospel of Luke chapter 6 verse 40 da sumna ma ki maron da Jesus Christ ki lon Hebrew da sumena hai ba ein talmit nalil rabbu shakkan kal adam sa muslim yahya karabbu ai Hebrew ki pronunciation se kadil lan badi ai ko ado athli sumen hai bani natak na khun hai bra Abraham Ishmael Isaac Jacob amasung na khoi gi nacha macha sing uram me Jew sing amasung Christian sing sin Qur'an dagini chapter number 2 verse number 139 makoin hai ba khoi gi Abraham amasung Jew Christian Jew na mong Abraham Jew na Christian na Abraham Christian ni hai Qur'an gi matung nan di Judaism hai ba Christian hai ba Islam da laiti loinamak Muslim hatani hai aduga Jesus Christ ni maron Hebrew da samna sinari ba ein talmid nalil rabbu shakkan kal adam sha muslim yahya qarabbu yo Judaism have 3 or 4 BC degi tholak pan ka ado hajiki hariba Christianity se asi amuki yeng se ba kari hairi mo habdu mohon lain la le Jesus time wai se degi atan do rakke mikelonda of Luke chapter 6 verse 40 atadini sebok na magi guru dagi mathak natte tawigum song Muslim or mi khudingmak magi guru oigani adu bahojiki ki Bible gi translation de sigi Muslim haiba Hebrew hai se makoina chang kholabana athando eba matilonda apung bhara bhai na athando eba karigum Hebrew hai Muslim sin ingrade athasi la leba masi Arabic wahai Muslim ka cha mane maslam haiba si root wahai sin lam mim biki sin lam mim gumna Hebrew ki sin lam mim sa mane alphabet pha pa ba ma alif mo khoi ki alif mo alif nam hai ka khoi gi jim dum hoi gamel la nam hai ka sumena ado sin lam mim si sin root word ni khoi Muslim har Arabic bhai su sin lam mim de lak pane ado salam hai bhai wahai station de semi sin lam mim da ki ado Hebrew bhai shalom hai bhai su sin lam de semi wahai ani sa mane arhat sa mane adaga asiga sa mana bar wahai Muslim gi ru chu sin lam mim ni aduna ngasai hani ngi kan kan Muslim hai bada lagi apa pujilen bhai bane ba Muslim oi ba mi khatana dunia sida guru oi gani hai bane ba magi guru di world da injan nga moi Islam chapa Muslim khatana tana aduni Jesus Christ na taisi te missionary duna hai ri Jesus Christ se ma mioibani na hai hairam di aduna mahasi shone na hairam mina Bible patana padre Gospel of John chapter number 8 verse number 40 the ma mioibani na hai Gospel of Matthew chapter number 11 verse 19 hai ma mioibani masani hai na ale Gospel of Matthew chapter 15 verse number 24 amso Matthew ki chapter 10 verse number 5 to 6 ta sumna hai God sent me only to the lost sheep house of Israel isona ibu thabi rakpani Israel gi mangkra bu yausingi oina ma isona thabi rakpani na hairi ma isona ten haiba aduga John gi chapter 14 verse 28 ma isona ingon da hen chawe God is greater than me in hairi ba aduga Mark chapter 12 verse 29 among John chapter number 17 verse 3 is hairi ba God sent me to proclaim to the Israelites that he is only one and only God na ingon thabi rakpani Israelites in the pauthung na nabi demakta madidi mahak adi isor do am khatin matom tani haina adi Gospel of Matthew chapter 4 verse number 10 amasung Gospel of Mark chapter 12 verse 30 amasung hairi ba samana na mahak si isor thabirak pani Israelites in da ado mahak ado isor mahak ado khatabu khurumgadabani akadabani hairi ado Gospel of Matthew chapter 20 verse number 20 ado sumna hairi ba isona mahapu thabir khibinate mahapu khumna nabi demakta togim sung mahapu thabirak pani isodu khaktu khumna naba adu gam ka sahari
Gospel of Matthew chapter 15 verse number 9 karina kanagumba amana mahakpu khurumaba taraba mahak adum manglabani mahak matam mahak atang matam punsido pumang manglabani na hayeba ado Gospel of Matthew chapter number 27 verse 46 ta amasung Gospel of Matthew chapter 26 verse 39 asun hayeb karina aina mahak isoro ikideba sido parang kana kana mana cross the cup mana kapel ga mas khurumba bishota isona bu khurum isor kanagumba be khurumaba kanagumna kanagumba ne khurum khajang basi tawra ba adu dimhak isona tarapne isora basi khurum ba isorgi attributes natte isona khurum da matte tabam yoy bane aduga John chapter number 5 verse 9 19 up to 30 the high ko ai sana kan gum amda ngam de isona ngone plek po hukum do adu ai injabane na high ba adune karigumba isosina mahak ison oram da ga mana si hom sin sabda haidang na masak itte hari basing sa Gospel of Matthew chapter 26 verse 39 amasung John chapter 11 verse 35 amasung Matthew chapter 27 verse 46 so mahak na isor na Jesus na kakatlaga kaptan isor da haije mana prathana tu tawjaya masing na kay masung magtagadi then Jesus say isor na kan machin thiga ne machin thiba tare isor na ma khurum ya bro tumin na khurum ba phong da miyam mang na isor na haiba adu tumin na ka achik putana ma isor bu khurum ba tumin na miyam uda kan adu hypocrite tare adu tar kan Christianity matung na Jesus say hypocrite tare ba ran man hai kreba John chapter number 17 verse 3 da isor ang putane matum tane na John chapter number 8 verse number 40 this is say mioibana na so hai bane and Luke chapter number 3 verse number 38 so ne isor say Jesus say isorgi masa hai deba mioibai masa na hai bane aduga Old Testament Bible the book of Numbers chapter 23 verse number 19 say asin hai God is neither a man nor son of man isor say mioibana amanate mioibai masa sunati hai ba just the Bible the New Testament Bible the 73 times in Yahweh son of man son of man son of man as and gospel son of God actually masing 10 times masing yam yaude ba son of man hena greater oye Qur'an hai karina chapter number surag sama ka tama so tayo so baya humda pok ti man kana basu ado kana na pulak panate mabu ado Bible la karina hai jasi poe ado jasi sonatre ado Bible so kari hai isor se yo bina se pokte ma de hom so naide ado Bible di hom nai de isor se hom nai kreba mi ma pokte pokre sayo la kreba Malachi chapter 3 verse number 6 tasum hai ba maramdi isor ni ai hom leite na Malachi di hai ba ado Numbers ta chapter number 23 verse number 19 da hai ba isor di minam gadaba taibang minate mahak ti pungning hong gadaba mi ki basa ni pas na ten hai ba mate aduga Hosea gi chapter number 11 verse number 9 da maramdi ai isor ni daga mioibana ten hai ba aduga First Timothy chapter number 1 verse number 17 hai ba hojik lomnai da ning thau sinai da ungam da amasung umatangai bis asengba isor da matam punamak ti ikai khonaba amasung matik manga lebo isanon hai ba ado si attribute in Jesus Christ the son of the tuna de never mit tau deba because ke hide Christian missionary dun hide ba prophet na masi prophet have Qur'an ta oye Qur'an yang phang budi mang ta hai yaure chapter number 7 verse number 158 hari Allah na he Muhammad hayu nang makhoida madu ai se thangai masuna Allah gi pabu bane rasul ne nakhoida thabirak pane pithribi puna makki hoina an hai chapter number 14 so yaure verse number 1 so Qur'an chapter number 14 ko dia yaure hadith so hai kare Sahih Bukhari da prophet Muhammad hai kare na I am the last prophet na aina kwai aroi bane na adana aina haijening the homework kharto pabiu context da pau Qur'an pa basu Bible pa basu aduga out of context da paraga peri koi pick and choose torga bayan to gono YouTube ta ado asumba se koi ki thamoi seng da bukawi aduga Jesus Christ pu mana isor ne harikati isor ne hagi dawni magi magun de ukadamate isor ne hagi da hai batabani mioibagi magta poga mai ai thabu ka toramaga mai thabu tu uraga isor ne harikati adu yaroi
mak asibi hinglanamba putitong phangalaba adu mayam adudi prophet ma khudingmakki loin torame mai magi miracle lay Moses tasu Moses ki miracle lay prophet Muhammad ki miracle lay David ki miracle lay Solomon ki miracle lay adagi loin mai miracle lay Quran matungina aduga Quran na suhai kre khoi chapter number 3 da Jesus Christ na asibi hinglanamba khudingmakto Allah gi hukum dagini Allah gi ayab dagini hai kre Bible gospel na suhai kre ayan tawo kudema I cast out with the spirit of God I cast out devils with the spirit of God hain Jesus Christ na haikre I cannot do nothing na haikre assign Jesus Christ na haikre I na kem tong ngamti isor na angon pi bin haikre book of Acts na haikre Israelites in the hetaw isor na khangalak pa khoi marak tagi khangalak pa Jesus isor na thabirak pa hain haikre aduna ngasai gi messenger ne heba aduga mahan mi hinga halib do mahan hinga an malte isor hinga an mane mangonda mi myang demand apang mi myam gi demand du da man hinga an mane heba aduga akogi Moses ki matamda Moses ki matamda Moses ki mising okay Firaun ki mising makta jadu to holle mamdi jadu ki matam gi da jadu ki demand torok paneba adagi Moses ki Isai matamda di Jesus ki matamda di Greek na palamba lamne Roman Empire na palamba lamne Herod ki governor oramani afam adu da ngasai gi Greek hai basi scientific knowledge da khara advance hoy matamni matamada makoi mi ana ayek layengba wan taba khotaba phagal an bing an ba makoi gi thabak ne Greek chingi adana matam adu leirama mai period adi matungina period adi ki chana mai mi singuna miracle demand taw bane ba aduna kasu lai tak natte prophet Muhammad ki matamda arabta makoi khwaidagi athoi base kana haba kanda sahitya saireng ne ba sahitya saireng yam ngang bai ba wahi wata yam phajaba saireng thibang mammi da nupi ngang man sapati katna yeba adu prophet Muhammad ki matamda Quran ase pira elana mehek subda tataba masai mammi pi baitaba prophet Muhammad Quran ase sina bireba adu hariba Quran ase saireng sunate waring sunate ba masi poet sunate pro sunate ba adigi maraktane ba sahitya su awang mane ba aduga telegraphic message so oibane ba telegraphic message so oibane ba hariba message ase apung phaba telegraphic so oiba asigi se she's a living miracle neba Quran di living miracle ni Jesus Christ torma miracle di Solomon torma miracle di Moses torma miracle di documented neba Noah torma miracle di documented neba Prophet Muhammad torma miracle di living miracle neba ngasi fo leiri ba ngasi fo bada Arab Christian na Arab masang na Quran sing mana puto pangandri ba Quran challenge story sa number 3 da asig masura am tamana putora ona sig challenge se ngasi di sai lisingam samri hele chama yotore samri yang yotore ngamdri aduna Quran di Prophet Muhammad ki miracle di Quran sini Quran sa sini patai miracle di mangkre documented ni this is a living miracle none can challenge it aduni asirai dang asigi homa selection jarage